Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. So alhamdulillah bisarahun sing kita in pergala amuin dan may nang tiranan sin ikasuok tapatuhan salta asupaya wayruun wat-watun sin pangatayanta in mapuas deng hatuhan. In bisaraun sin ako rin di hatu parkala muna in pagdunya in pag-akhirat iban sin pagtuhan. So muna rin di in bisarahun ko amu in parkala sin pagdunya. Apabila kau dumahwat sin perkala sin pagdunya, apabila kau maglawag sin perkala sin pagdunya, nasubay mo pakwaun in pag-akhirat halawm sin pangatayan mo. Apabila kau mabaya umangut sin dunya, mabaya dumahwat maglawag sin pagdunya, subay mo pakwaun in akhirat halawm sin pangatayan mo. Na apabila kayo sab dumakwat sin pag-akhirat, umangut sin pag-akhirat, salta maglawag sin pag-akhirat, nasubay mo sa pagwaon hindun niya halawm sin pangatayan mo. Subay mo mayngat uwaron in pagdun niya halawm sin pangatayan mo, apabila kaw umangut sin pag-akhirat mo. Na apabila kayo sab dumakwat, umangut, maglawag, kumawa, sinreda, sintuhan, napakwa halawm sin pangatayan mo, in pagdunya mo, iwan sin pag-akhirat mo. Pakwa halawm sin pangatayan mo, in pagdunya, iwan sin pag-akhirat mo, iwan unu-unu na in mapuas deng hatuhan mo. Balikan ko apabila kau maglaki sin dunya, apabila kau maglaki sin dunya, pakwa in akhirat halawm sin pangatayan mo. Nabang kau isab maglaki sin akhirat, pakwa isab in dunya halawm sin pangatayan mo. Na apabila kau maglaki sin Tuhan, dumakwat sin pagtuhan, dumakwat sin reda sin Tuhan, pakwa in dunya iban sin akhirat, iban in mapuas deng hatuhan doon halawm sin pangatayan mo. Pakwa in pagdunya mo, iban sin pag-akhirat mo, iban mapuas sin deng hatuhan, mapuas deng hatuhan halawm sin pangatayan mo. Sabab apabila aun luun sin pangatayan mo, in mapuas deng hatuhan, nadi mo ka na naman bang biyadiin in kasuok sin Tuhan maun kay mo. Salta di mo ka na naman in katanang in kasawasa sin pangatayan mo madtupatuhan, apabila aun paluun sin atay mo in mapuas deng kaniya. Nabiyad turisab in parkala sin pagdunya, apabila in pangatayan mo aun luun niya, hapag dunya misan na kuman maniyo tiyo, di mo kakitaan in pag-akhirat aunahan sin mata mo. Salta di mo tuod kakitaan in pag-akhirat mo doon aunahan mo, sahingga aun pati mo tubo sin pagdunya mo doon halawm sin pangatayan mo. Nadamikyan biat turisab in pag-akhirat, apabila in pangatayan mo simud in pag-akhirat matun, halawm sin jantung mo, misan na kuman maniyo tiyo, di mo isab ka na naman, salta di mo kakitaan bang biyadiin in kasuok sin Tuhan mo maun kay mo. Di mo kakitaan in kasuok sin Tuhan matun kay mo, apabila aun papag-akhirat limuluun halawm sin jantung mo. Damikyan biat turisab, ayaw mo ukawa in lawang sing kasuok mo madto patuhan, apabila kau di magmanguntul madto kaniya. Apabila kau sumuok patuhan, umangot patuhan, in paunahon mo rito pangatayan jujur.
Subay jujur in pangatayan mo tinikang sumuok madto kaniya. Ayaw kau magmunapik. Ayaw mo pagmunapikan intukan apabila kau umangot sumuok madto kaniya. Salta timikang mawaya kau tun umangot kaniya. Subay mo maingat lawaon in kamunapikan sin pangatayan mo. Hari na kau umangot sin dunya, di na kau umangot sin pag-akhirat, malaingkan in maksud din dito, bang biadiin mo madawat in lawang sing kasuok mo matukannya, sehingga madawat mo in reda niya. Insyaallah, mga timang, maniutiyo parkala, bang man, in pagdunya na to, amuin, mausal na to a pag-akhirat na to. Salta in pag-akhirat na to, mausal na to, amin ikasuok na to pamagtukan. Salta, wayroon na anguton na to, malaingkan intukan. Rabbana awziyana an naskurana ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an 'amalan salihan tarda. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.